Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha Finance Department Gulf of Assam Lapen Karbi Anglong District Administration Atumpen Karbi Anglong Kedo Arat Atum Assam Microfinance Bank Along Loan Kacho Endunpen Kachitu Un E Atumaphan Suri Sir Kebra Pharo Trokner Kebra Troxi Kep Mate 9,870 Atangka Kera Pipon Bang Somai Dipu Gobbois Pathua Klamalong Kepado Ponalong Chief Guest Aman Pen Gojan Mohan Nang Chetong Dun Anparta Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Pen Chenglok EM Lun Singh Teron MLA Bidya Singh Ingleng MLA Dor Singh Ronghang Pen Chenglok Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Atum Chetong Dun Lapen Halapu Lon Kachitu Un E Penangan Abang Phu Bang Phiatum Tami Bang Sokirap Chedeng Dun Ritti Amar ইতিমধ্যে এসেম্বলি বাজেট চলি আছে আজি বন্ধৰ দিনত আমি অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ এখন ঘোষিত আৰু তেওঁ এখন জনপ্ৰিয় আঁচনি মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ এই যি ঋণ ৰেহাই আঁচনি মহিলাসকলক তেখেতে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আৰু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি আখৰে আখৰে পালন কৰি থকা হৈছে ইতিমধ্যে 8খন জিলাত এইটো কাৰ্যক্ৰম হৈছে আৰু আজি আমি মুখ্যমন্ত্ৰী যেহেতু আজি তেখেতে এটা বিশেষ কাৰণত যাবলগীয়া হ'ল আমি আহি আমাৰ CM আছে ইয়াতে 3জন বিধায়ক CM EM সকলো উপস্থিতিত আমি আজি প্ৰায় 8,908 গৰাকী মহিলাক আমি প্ৰথম কিস্তি আমি তেওঁলোকৰ ঋণ ৰেহাই আঁচনি আমি তেওঁলোকৰ চেক বিতৰণ কাৰ্যসূচীত আমি এইটো তেওঁলোকৰ যি সমস্যা কোভিডৰ সংকটত হওক বা অন্যান্য সংকটত তেখেতসকলে যিটো সমস্যাত ভুগিছিল মহিলা আইসকল জানো ঘৰখনত তেখেতসকলে পইচা ঘূৰাই দিবৰ কাৰণে এই স্মল এই বেংকসমূহে বহুত হাৰাশাস্তি কৰিছিলে আমাৰ কথা এইটো চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে আলোচনা কৰি আমি তেওঁলোকৰ সুতে মূলে হয়তো এনেধৰণে ঘূৰাই দিয়াৰ এইটো চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'লে তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে 1,200 কোটি টকা ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰ দিয়া হ'ল আৰু APHLC Song Pen 6 Schedule Awareness Lapen Mass Joining Amai Kangnipon Dipu Manja Towar 5 mile Rong Bang Timong Pathua Klam Along 6 Schedule Awareness Lapen Mass Joining Amai Ingnipon Bangso Jai Kathar APHLC Keja Along Phokep Sose Ahem Tonatum BJP Congress Pen COC APHLC Along Si Jakong Kachipi Dunjiaphan Chingbedun Bangso Amaya Long Angtong Inti Kathar Pen Kaningje Ponatengke Non Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Atumke Langa Oxi Thengpiang Songke Parluateng Athe 6 Schedule Chini Nepin Atumsi Council Kachari Pusi Akoi Pipon Lasi nili tumki puji po bangla lo skula lo lo thanji pute lo ke theknem ko e me thanga akar gi khai isbe lo pot lo thek thek pin chok lo nang lo than lo pe kupe dei ke di eso mar phan to na hi dei bo lo thek lo chora phan si tuition na pathani ke di ante council kachari lo kopia pot si sik se tu thek lo chora phan le pang ni dunang ko mathate da lo kar bi ra tu inglong ra tu la lo ke di pot si Sik Sidul ke thega bang je ka thar sara sonsona ke ja pon phalle council long CM peman nang pokar biara tum inglong ra tum pipon ma thate dakke pipo si hala langa o phalle thengpi parbi bom non arlu ne lo late jong hele arlu ji puning hang si ta council a thing piar arong lo ke arlu ne lo ta so lang o ke arlu ne lo late ma arlu ni ma kune lo ke di la ke chok se lo lage la sin no la banke iri tun ke thek ka chini sik situ ka chini be lu ka chali be lu ke thek be ka pan si school lo ke tum to toy donan po la pen sik situ ke thek be ka chini be aning ke hang be ka to man se council lo ke to toy donan po la hello Lapenon ke dobom CM aphan Karbi Anglong Chingthor Piklo Pusi Dr. Raman Piponlo Bonda Karbi Anglong Arlo Langkai Jan Penchenglok Penang Adim Mesen ki juna Langkawi Penchenglok Towar Kiso Kachelanga Phananta Akisong Thepikan Lasinon ke dobom CM aphan ke CM aman Piun Sita Dr. Raman itum Piun e Pusi Angtong Intika Tharpen Jongponthu Alang liphan doctorate degree ke long lake longri kep ke kebe ke chiaphan jordet nangpu kachekroya potlo puta akoi pipon Yang bong pen doctorate a degree ke palong ko to doctorate a degree ke long pulutang te nili pinpul thuli po doctorate po ke eson aputha katar lip ati a etchini lap di pu pele ati to chini lo angsong pele ati chini lo pedi tar lip lap chini lap halap kusona munir fancy doctorate a degree ke kipiti PhD scholar ko jilong ke di PhD scholar pulatum ke lake tarlip lalo lake tatu masih pupu
son ben pangbar dan lo lutang te ini tun asi emak hai pilihan long hang pada doctorate a degree ki pike karbiang longor loke kapating thunengya thai se belo tobar ka salam ya thai se belo po mat ik phing thang lo na hokta ing han sia belo na hokta la pulu ke di plang pik pik lo jok ta chong da jok pod lo chohang jok pod lo ki so ki un e da me thang ta ko mo se chelang un et lo po phan lo ke di la so pati doctorate degree pu ke lo ke di sita hala pu ke lang na ki dir si jun bom lang kai jana long ke angke la pu ke doctorate degree ke long et lo abinonga bangke doctorate degree ke long kopie por ni than dak po la bangke karbiang long arlo longri ke ba bangke kechi ke be phan job tek na ke je ko do por lo la so doctorate ke ha bang phang ne ping ke di bang phang ne lo bangke e board bari tipik la na mi lo pu pu to na bang la seta ili tumalong kajikia thaya velu punili kan yeda ma thik konan lo longri ke jor te kang de doctorate degree long lo on ke karbiang long arlo ke pilo songa ke the do anta puhu di karbanda lake ehem ausu bang hem kupinia holu tong hudam det lo bat puhu bang bang lo me ulu purna ko teng lo ke di la lo ke di ahor ji pidon lo ile tu ahor ji pidon lo karbiang long lo itum som do anta hor ji peteng lo nangli longri ke kali longri do anta me nangli mopi lambon cetok thulo pulu dang te jor te kang det doi ku ka ji kroi dun hor ji pidon lo lake mopi hala non pu kar bak tu mopi ni cho yang ne longri ko ge bang jor te kang de lo komandi jo pani cho yang ne lo apema hor ji pidon lo kente chepe kengji pulu dang te pini penafi tum chepe keng nang po lasi labang so doctorate degree ke long galake long recap jor te kang dana posi ke long no ili tum job Karbiak he kisung alam joparni leche than sita judun e lasi APHLC aphansi ning thenang po APHLC ke JCB ason lo puta angtong ingti ka tharpen ningje ponthu bang so maya long penang an APHLC claim bang pencheng lok APHLC aphan ke kroi ara datum penang an chetong dun che thano te nano sini jopang thang da judun ela sita me kacipa jogji atobar kupilo lalu ke di kisungalam ke jo padap jo pani leche thamsta judune sita atobar konalo lasi atobar ke APHLC tu mong sit dolo lasi APHLC tu mhati ning phenang ko APHLC tum ke JCB jini ke di la inghana purpur hai JCB tu son lo JCB ke agiar hala pu ingdoi factory ke di ho pu ingdoi factory ta hala pu ke arang so ke tagam phin di ke di ke or ke asap suve sing doi collector ta longli ke tagam phin di ke di lasi APHLC tum ta kaningje ke KJKBM votalis pen ing khan pet noi pu sin ge chot anta me hala pu arang so ke tagam phin di konal ka tak phin ke votalis along pen amering khan no pulotang te monom phi non ben council along Bore abar sai klang lo pulotang te itum kachari itum mojosi jaya katha sa CM manlo itum angbong bata IM manlo pulotang te council asakuria bore abar sai klang lo pulotang te ke betum nan jogdun lo sakuri na pitha tu hang dun lo pote kono botar list ke age de na piun elu MSc Richard Toby dolamara ara domon ke thepen kisung ke phovek atuma phan kerap ke pajirdam tongsikot pen theraponi phain kora troxi arni Richard Toby ka homri ponathe theraponi phain kora trok arni kang samapor tomon thepi ke wang pen ajo penangan hemrit na hok pon theklongsi ami thang ma jungjung ningke me pen adimak long humri ponsi asap so tangka kerap pi pajirdam do Lason si bang solong ka cherabdun KSA dolamara brancharo Mr. Andelson Teron sitame cherabdun si MSc hoipen ki patir pi ponalong cherab cheto dun pen kisung ke phwa hem tu na tumaphan rapon lo lapen MSc pen kaningje pon kado kawe hemre kana hoka hem tu na tumaphan aphayan bonsi sarkar mate gov pen kelong nangja akera phai hui state disaster relief fund na tumaphan chingke chethan pon pen puthot kerapajir pon thu popusi pherang kyang no nang pachini dun Kaziranga pen Richsaningti Karbi Anglong News. Please work, please tell me.
400 plus scheme do nang tum fan hen war nang tum lang amo nalong kam claim claim that jong sila so scheme ang bom ben kang claim depende pena recharge to bi fan nang puno nang blame mo nang nem no kese tum fan ni request lo nang blame mo nang nem no incomplete na kam tang sita incomplete na kam tangkai ended peni ended nang than irrigation scheme da do pini kapre scheme da do lang long leader puta nang tum nang thanu nang complain jong si lam jong si do lang puta tin fan complain kami claim ben ko masi thek pon long man bang kena pasi ki pui tum bang nang bang than bom po slame non nang thek long lo itum kese general secretary da do ani si ke go back pusin ni fanang pulo richard tokdi ke mordabat puta hailo sera pini cyclone ki du kisung apor nang kele hut ki command long si bang nang lo government atum long si bang lo pini tum bang ni bang rapesi gari siwer ko ke bang chithau rapesi bang kam survey da mang lang dam kalimakala akimi fan ke lang tanang support dun mati kalimakala di kalimakala wala si akimi ana fan ke itum kam claim pon pamipo kasi mani penka chortuk mani ke than tap ke than proof si ke claim dam ke la pen ke itum tam ma thapon pe ati alang tum ke kese ke jatu lasi non konat ma ke le dem an zamini tum ta bor ipon po ningkan phong bong ahok kata ningkan phopu ninje lang kogi ate bang MEC EM nang kimanta tum jong se aprang pen towar claim alo diffuso along towar long claim richard to bi ko khuribo jabo na lage na eta black scheme mo lo kalimakala oh non het bang lo nihang lang kuni nyang gada long adolong ni tum ahut nili MEC lo nili fanang tan lo so proposal pilo CM fan pilo MLA fan pilo ka do proposal ban ok non adolong nang tum da thelong lo include lo tangal lagi Nipaing kora Troxiar ni Duarbagori MSC constituency ang kangpi Daythor police station ke parlo Daythor Congress office along Karbianglong District Youth Congress atumpen tour program ke pamanpon Bharat Singh ingti pen bang somai chari pon along Diring polling station pen BJP social worker bangkethom akorte atum Congress along chepa ogdun laki John Rongphar Ranjan Timung Ranjan Rongphar atum Congress along chepa ogdun alang litum pen kaningje pon ke nilitum aphan majokta nangbai be puta ningje pon rinti lasi nilitum ningke hang pen si Congress along ke bang puta ningje pon rinti lapen lapu president ke DCC Sukur Singh Kro kaningje pon ke koson si youth atum ke claim ke dam nangji ma pen ke jerok tok pen donangji puta than pon lapen ke nilitum Duarbagori constituency along first tour program ke dengpon puta ningje pon Han Bokapen Robinson Killing Karbianglong News Rongbang Sokthon R2 Kethom amai kipaman pon Nijang Karbianglong rong hang rong bong rong arak along Rongbang Sokthon amai kipaman pon Aningkan bang ason thak thaksi peneng le thotta labangso Rongbang Sokthon asai peman pon lu Labangso Rongbang Sokthon lake pining jongjong mate non headle kebi kepa dopon kali hako arnam arnia hutpenta padopon lasi abang Putin mate asinot alindok ke doatum anke sok sang mate han hen bongham sitame chethon chepa jirdamlu Ladak rong arak along R2 ke thom lake rong hang lindok rong pi lindok lapen ke kathariso R2 ke thomatum ansi labang somai peman ponlu lapen ke akaprek atumta R2 dorep lasi R2 tin atumta nangche thonrep nangji ningka ne sekpen ephong anke nangche lang nangchi humrivek nangji puta pherangke athengno nangpachini dun hamren pen borson tiso Karbianglong News